Elhamdülillahi'llezî yahramana ve sakana ve cealna minel mu'minin ve tayyibin ve tafirin. Allah'ım şu bergen nimetlerine esepsiz şükürler, hamd sanalar olsun. Şu jegen içken taamlarımızın güç kuvveti bilen özüne gana sağlık ibadatını kıluvchilardan kılgın. Allah'ım şu yerden faydalanıp alıslardan atarıp yol sapar qarıtıp şu jaqlarga bir ihsanlardı jibergen Abdullah Hasan Rashid rahmaqullah'ın arkasında kalgan baldarı, jeğenderi, oşular ümit menen jiberipdir. Oşol niyet menen kılgan bolsa ihsanlarını Kudayım kabul kılıp, oşo Abdullah Hasan Rashid rahmaqullah'ın arbaklarına jana kançalarga bizden aldın ötüp ketken salih ve salihhaların ruhlarına başıda kılıp. Jana en birinci, en sürekli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, Hazreti Allah ashablarına, sahabalarına, bizge çeyin dini İslam'da жеткізген ağlım ulamalardan, jana oşunda öyle bütün din hizmetinde жүргендердің ötüp ketkenlerinin ruhlarına baktık. Jana şu duaga kol açıp oturgan barımızda ötüp ketken ata-babalarımızın momin musulman ötken enelerimizin ruhlarına bakışta kıldık. Jana çoğağa ajekebizin dağın arbağına bakışta kıldık. Allah'ım şu uluu ayan kündörde tura olsun. Şol zatlarının ruhlarını şad kıl. Günölerini mağfirat kıl. Acır savaplarını ziyada kılgın. Ötkönlerde de rahmatına al, tiriylerde de hidayet kılgın. Allah'ım tiriylerde de özün günölerini keçirgin. Özüңдün rahmatından ümit kılabız. Ya Allah'ım şu Ramazan-ı Şerif'te bardık. Ötkönlerden de, tiri жүрgönlerden de, gelecekte keletagandарды da özün rahmatına, mağfiratına algın, günölerimizi keçirgin. Hata kemçilikleri hususa tavba kıldık Allah'ım özün keçirgin. Allah'ım şu жерге алақан жайып отырған бардығыбыздың ниет мақсаттарыбыз, не мақсаттарыбыз болса, дүниелік мақсатыбыз, жана ахиреттік мақсаттарыбызды өзің хасыл кылып берген Allah'ım. Ең авалы сурай турган нерсебиз дүнияны тынч кылгын, бүткүл элди тынч кылгын, бүткүл жер жүзүндө тынчтык болсун, бүткүл жер жүзүндөгү падышалардын жүрөктөрүнө тынчтык салгын. Ошолордун катарына биздин башчыларыбыздын дагы жүрөктөрүнө тынчтык сал. Элге, журтка күйүмдүү, мээримдүүлүктү, адилеттүүлүктү салгын. Jana oşonday эле кошуна мамлекеттерибиз тынч болсун. Элибиз, журтубуз, ушул шаарыбыз, кыштарыбыз, ушул отурган ар бир момун мусулман элибиз тынч болсун. Jana oşonday эле bundan кийин дагы Аллахым ушул жакшы дасторкондордун үстүндө бирге жүрүп, үммөттүн башы биригип, Аллахым өзүңдүн таатыңда, ибадатыңда, өзүңдүн рыза боло турган жолдоруңда жүрүшлүктү өзүңдөн сурайбыз. Бизге тавфик бергин. Allah'ım beytafık жүргөндөргө tavfik ber, beyşerim жүргөндөргө şerm haya ber. Allah'ım ihlassız жүргөндөргө ihlas bergin. Jana oşonday эле амалдарыбызга Allah'ım davamlı kılgın. Daima amallarыбызды şu кичине баштап эле таштап кое турган кылбагын амалдарыбызды өзүңдөн корккон абалда, өзүңдөн сүйгөн абалда сабыт кадам бекем болушлукту бизге насип кылгын. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бейишке амалыңар менен кирбейсиңер, Allah'ın rahmatı menen kiresiңер дегендей, эң абалы өзүңдүн рахматыңдан сурайбыз. Өзүң бизди рахмат кылбасаң,